بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الطيب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأسأله كذلك أن يرزقنا الجنة الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. obboleewwan kiyya rabbi akkana jedha, Umar ibn Khattaab irratti buute jedhanii aayaan tuni. Duraan mujrima ture, nama gartanii ka karaa deemu caccabsatu, ka lafe isaa nyaatu, ka dhiiga isaa itti dhugu, ka laafaa kabalu, ka jabaa kabalu, ka kaan xiqqeessu, kaan fuulatti tufu, ka waan jiraa mara nama godhu ture. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياك الله أخي في الله، والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دوبا نمت دران دعاء كهما كيس نجري كدقنا كيس جرو كجذبه دقنا كيس أوليغا دي ديمو إيغانا ربين كينا دقنا سن كيس سافوري إفا دينات سباسي في نمني دقنا دراسا كيس جرو والكتاوى جرا نمت دران دعاته كشركين أني نسادوته كقلبي نسادوته كربين كينا جرا إسا قد دين إسلاما إسا كني قرآن كان إسا برسيسي. عمر بن الخطاب كويت دران قرآن دقه نما قرآن برتها سهل متى كيستمو أرى أبليتين إساء إرت قرانان إرقى أبليتين أهيد إسيبودا قلبين إسالافته برقى دتائي قرآن ربي تقفته ودوغا ما قمنه اللالين ويتمثل إسلامه نور إسلاما ربي إساف كنه في قوة الكتاوى جدا. إيه والله والكتاوى والكتاب يتقبل وان إسلاما يتدلقنون ابن ملي قرآن كان وان إسابه يقول ابن ملي قرآن ربي كتكان قروا كقدان قروا معجزات اتنبول ماتل معجزات اللي قرآني اتنبول ماتل معجزات اللي يرو تكا يرو ولا تشوك بقرآني. بارك الله فيكم. قرآننا الذي بين أيدينا قرآن كأنك هارك كأن نجرو كفندرة كأن نجرو كني. وعليكم السلام. معجزات اللي اتنبول ماتل اللي برا وانا جايبا دلقا قرآن كن قلبي كيست وانا جايبا دلقا هنددو وجولين دائم اللي يقرأتني بقرامة قد يقرأ اللي بقرامة ولا لا يو دين الإسلام إن برسيسا برا ولا لا إن برسيسا قوة قروته قدا لا فاين جبسا جباه لافسا ما جتن قرآن لا فاين جبس جباه لافسا ولا لا إن برسيسا بيكا اتدبلا كقلبين قويدهن جيسا كقلبين جيتهن دبلا. لا إله إلا الله. والله معجزات نبي محمد صلى الله عليه وسلم رب معجزات قرآنك النيف اتنبلمات اللي أمة دراني أكا نبي الله موسى
ittiin bulmaata qofa kenneefi mu'jizaan isaanii waan birooti uleefaa kenneef raacha beeytu yoo namichi dubbadha jedhee afaan banu utaalee afaan keessa bu'a jedhan raachi namni raacha beeytan hin jirtanii uleefaa kenneef rabbiin kenna laakiin nabi muhammad qur'aan nu mu'jiza alif laam raa waa takka irraan beeytu arabni waanii wallaalteetuma akkanumatti itti dhiifte والله قرآن كن حتى كفار اللي قلبي سينا برا ددني ديسم ملهم ديسم غرفا وفاية فهم له قرآن كن قلبي تنا ولي ولد هدتك أبابرا وجول لي دائما اللي قرآن كن هنجبس هين قدسا قد الله تكيسا تكاهن قدسا جباه الله في سلافة هنجبس قرآن يقبل والإسلام هذا كي يكنا نمني غريم مال قرأ سجرا akkamitti jabaa xiqqeessa xiqqaa akkamii guddisaa jabaa akkamii laaffisaa laafaa akkamii jabeessa jedheetiin shakkuun hin mala laakiin gaa dubbii gati qabaa laalaa isinummaan irra gayadha akkasiin mucaa amma quraana nu barsiifte tana yookaan arkaan islaamaa nu qaraasifte tana islaamummaan tuni waan jajjabduudha jechaaf kana dubbadhe baarakallahu fiikum hayyaakumullahu jamii'an يا رب رانا فجأة تشيس دين كنا يا رب يا الله يا رب غرغري ما قفن غديني غرغري بيتو غرغري جدا ماتور يرو غري وبيار كنگه سنجير توان غدي مونار غني غرغر وما اتنف وان دكين راكاو لكن امو هرچن كم غوغا مالتا هرچ اتنا قامدي اتنا قايرن اسافورن قامدي لين نجير تو هرچ لين نجير تو اكنمان غرغري جدا يا رب غرغري وفتنن بسن يا أرحم الراحمين يا رب رحمتك يا نور يا رب فول كيدرت ننسل بسم يا رب أرى إدغرت دينا هممني بردين كنور رافت يا رب كلنا نهم بسن يا رب أرى إسلام ما نهمني ويا برو إسلام ما قرتني نور رافوته يا رب كلنا نهم بسن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أبو ليكي خطر دبي والله خطر أكن أمني يا ولد تقول كلامي تدبين قافني كشفين دفت كشفي تحليل لقافر في قاف حاكم متنا برا نمني قرين ليسا حاكم الدنيا تنا نمني قرين ليسا ما ليس بيتو بقى بدو تركبا بوتان نمني حاكم يولالت يو كوانا انجت جرفات ركبا سبب كان أدما إتن دار آخرا قلا انجر منجر كاكسيسم انجر namni gariin namatti nimatu maaliif bakka isa dhukkubdutu bakka baddu bakka yoo namni dhagahe gartanii maal ta'e badaa jedheetiniin nakaazaba jedheetiniin dheessutu jira namni gariin gaafa rabbii kenna bira dha'inoo kaarra dhoyfannee akkuma gartanii takkaa nama waan dalgini takkuma akka nama badiin dalaginiitti afaan lulluuqqanneetuma ta'in akkuma durree gartee hantuuta nyaattee as deebiteetuma akkuma takkaa nama nyaatinii nyaawu jettu asuma deebite وهمرة قرتني تتنام أكو منام تكا بدين دلقيني لكن أمو دوهريني بدين تين لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب دين كان مفكني يا رب دين كان مفكني قل لا كيسان كاسين قل لا كيسان كاسين يا أرحم الراحمين كان أرى إنها أسمت الأبناء أسمت إنف جناني فورتو دي جنة غارا غرتني درسي اتعانو تدبرا درسي تينا تا اتعان تواني نتي قراني واي دين قراني دين كيسا أمنتي ربي أمنو إيمان أركان إيمانا ميكا جنة أركان إيمانا ميكا جنة أو بلي وانكي نوجي ديما ري نوجي ديما إن شاء الله سنانا نتقول نوجي ديما أركان الإسلام ميكا جنة أوكي جاه جنة جهان كيسا إسني لكوا ربي تأمنوا ملائكات تأمنوا كتابات تأمنوا رسولات تأمنوا قيا قيامات تأمنوا قدرات تأمنوا أكنا جنة متي أكنا جنة ربي تأمنوا وامي أفكي ساقا بجنة ربي تأمنوا جتون كني ونن أفكي ستك أبته واهقم جنة واهقم جنة وأفري جنة تقفى مالي تقفان إني أفكي ساقا مالي جتمي
maal jettan tokkoffaan rabbitti amanuu waan nuuf keessaa qabu maalinin maal jettan jiraachuu rabbiitti amanuu lammaffaan rabbummaa isaatti amanuu sadaffaan asma'aa fi sifaata isaatti amanuu afraffaan ahima an sadi hime uluhiyyummaa isaatti amanuu sadi jenne gosti kana keessatti wal dhabde mu'attilaa fi mushabbihaadha jenne qaraanee biraa dabarre jechuu har'a wanni nuti qaraanu har'a insha Allahu ta'ala wanni nuti qaraanu wa malaa'ikatihi bakka jedhurraa qaraana nan abbaa kitaabaattu maal jedhe beeytu an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi jedhe malaa'ikaa rabbiitti amanuu jedhe malaa'ikaa rabbiitti akkamitti amanna yaa obboleewwan kiyya malaa'ikaa rabbiitti akkamitti amanna malaa'ikaa rabbiitti akkatti amannu tokkoffaa malaa'ikaan kuni uumamaadha rabbiin gabbaranii jidduu isaanii namni rabbummaa haqa godhatu hin jiru ka uluhiyyummaallee haqa godhatu rububiyyummaa fi uluhiyyummaallee ofirraa hin qabanii rabbiin kenna nuurarraa ifaarraa isaan uume amri rabbii kennaa jala deemuu guutumaan guutuutti rabbi isaaniif kenne waan rabbiin jedheen san bakkaan gayuutti humna rabbi isaaniif kenne jennee amanu takka irra sinii deebi'a malaa'ikaatti akkam amana yoo jenne malaa'ikaan kuni waan fagoo nurraa jiru waan nu ijaan hin agarre uumama ijaan hin agarre ka rabbiin kenna uumee qabu ka rabboomumaa fi uluhiyyummaallee of keessaa hin qabne ka rabbi nuurarraa isaan uume ka rabbi amrii ofii isaanitti kennee amrii san bakkaan gahuu rabbi isaanii laaffise humnallee isaaniif kenne kana jennee itti amanu malaa'ikatti amanuulleen akkuma rabbitti amanuu san waa afur of keessaa qaba malaa'ikatti amanuulleen waa afur of keessaa qaba lakkoofsi malaa'ikaa yoo meeqanaan jettan Abu Furqaan barii wannoon na jalaa sute silaanuu irraa cufa na jalaa sute nama naa godhulleen dhabe namni duraan as keessatti nu kaddamu jidduu tana rabbi isaan rahmata haa godhuu fi rabbi isaan haa gargaaru maal abbaa kennaa taana bara namni guyyama nama biraa hafee nama ko'oomsaa bara guyyama nama keessa hafee nama ko'oomsaa namni nama gargaaru nama garii bara ummanni rabbi uume kun makluuqni kun bara gosa gosa jira garii namaa jiraa fi hin jiru isaa kaate umaa quban qabne jiraate jiraachuu baate waa takka dubbatee iyyee laa shay'a garii namaa ammoo ka isuma ofirraa aydu jira badima isaa badii way tanaanillee natti dhufa badii way tanaanillee na qaba tanallee way gartee naan jedha hamtuma isaa ofirraa eegan nama garii ammoo bakkuma ta'anitti khayrii namaa godha tanallee sii godhu tanallee sii godhu tanallee sii godhu yaa Allah namni akkasii sun odoo nama biraa deeme namni hin fedha nama garii sharrima isaa ofirraa eegan badii way waa na jalaa fuudhe badii way akkana na godhe hamtuma isaa ofirraa eegan garii ammoo akkasi gariin qalbii mana maalaafa garii yoo waan namaa godhu dadhabee qalbii mana maalaafa beektu mukkuree maal musii godhanee jedha gariin namaa otoo dhabaa yoo rabbi si godhee jedha gartee jiruma namaatu hin jaalatu maalumaaf jiraataa yoo nama jedhu jira namnummaan kun otoo gartee rabbi isa ajjeese akka waan rizqiin namaa gartee fudhatamtu uummanni rabbi uume kuni makluuqni rabbi uume kun hundi isaatu addaan gartanii waan rabbi isaa kenne qaba akkasan egaa nama fayyadu guyyama inni nama biraa deeme namatti beeksisa qaamni namarraa cufu sun obboleewwan kiyya malaa'ikaatti amanuun waa afur of keessaa qaba qabadha waa afur of keessaa qaba tokkoffaan hin jiran jennee itti amanu malaa'ikammaan kunuu hin jiranii jenna lammaffaan nama maqaa isaanii rabbi nutti hime itti amanu akka Jibriil faa nama maqaa isaa rabbi nutti himin illee
اتأمن والمقالات ملايكان جرى الجنة والمقالات ملايكان جرى الجنة اتأمنوا لا مقوتين كبن جنة سدفعا صفات إساني كربين كينا نتيمي صفات إساني كربين كينا نتيمي نعم مقوت إساني كربين كينا نتيمي يوكان صفة إساني كربين كينا نتيمي اتأمنوا صفة إساني أكميونا جدا كيتأمنوا كربين كينا الرد إسان أومي جدو صفة ربين كينا الرد إسان أومي فكين جبريل يوم فرنة جبريل كولميك قبا جبريل كولميك قبا أبلي والإسلام جبريل كولميك قبا كول دب جها قبا جل الرسول صلى الله عليه وسلم كول دب جهاتني سمعي كان إن شفت جدي أبو إما شفت رسول الله كتبت سأرجني برا كانت أمانة يجوا ملاك كم برا إذن ربي كناتني جرى نمات اللين جيرا مني برا نما اللي تانين دي من يروحنا ملاك إذن ربي كناتني أك نمات اللي سورة نمات اللي جيرا من دند يعني أكو مقام جبريل سورة نمات جيرا من قاف ربي كنا مريم تسير جمال جد فتمثل لها بشرا سويا علم نما دردر فكاته اتلوفجل قاف قرتني رسول ربي اتلوفله ودو رسول ربي صحابة والانتاء ماجر عمر بن الخطاب جاء رجل ماجر إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر جري نما كثيتي دوبا ملائكان كوني سورة نمات اللهن جيرماني أكما رسول ربي تلي دفه مريم تلي دفه جتشو ملائكان غاف ربين كينا توت نبي الله لوطي ترجي تغاف إبراهيم تدفني فان اللي سورة نماتي نتدفن نمني قرينا كان جنان قبه على تاي ملائكة كنين ملائكة أنا تدفن جري ما يتن نمني قرين قدي به ملائكة أنا تدفن جري أكنين سورة نما فكاتي دفن جراني نتللي مي هادو جدي أك قدي به نين تابتي جرام مسلم كان أفرفان دلقا إساني كربي نتهم اتأمنوا دلقا إساني كربي كينا نتهم اتأمنوا لا فكينيا تسبيح قرآن كربي جدي تجيرا قال كان يقول يا ربي انقبران ودو ورتني هندت من ربي جدي تجيرا دلقا خوب علينا مقابو تجيرا فكينيا فأك جبريل وحي ربي كينا قد رتي أمنما إرقمتوت ربي تغرتيك وحي في جبريل كأك ميكائيل فا كغرتني روبت مرمي مرقل فابهت مرمي كأك إسرافيل فا ترمبا أبوه كغرتيك ويان قيامان ديهاتو أكا قيامان دابتو أكا نمني قبريا وفسور نوت أبوه ترمبا كيتت أبوه إسرافيل فا أكا ملك الموت فا كروهي نما كيسافور يودوت نما جيت أجل نما غيروهي نما كيسافور كأكا مالك فا كيبدا جهنم إيج يدي ربين كين إيمر اتمدد كأكا غرتني ملائكة رحمة غرانا ما كيسجرو إنه ألف غرانا ما كيسجرو فاتي مدد مفا يوجيني أفوري غوتي كأتش كيس رقيتنين واربين كين بريس جدين بريسو رزقي إساء أجل إساء قطروا اتدو هجي إني هجت هونغا يا مونمني كوني ملكا واجتشو كيست لكي أجت بريس أكمل اللي ملائكة هجي علمنا ما هجتو تيسا كبريسا سبحان الله نمني هندنو ملائكة لما تتمدب بميوبلي وانكية تقو مرقتا تقو بتاتا هندي سانيتو وربين كين بريس جدين بريسا أكا ملائكة قبرتنا مواقع فتوفا
yoo namni qabrii keessa gadi kaayame malaa'ikaan lamaa itti dhufanii achitti isa gaafatan rabbiin kee eenyu diinaan kee kami nabiyyiin kee eenyu jedhanii isa gaafatan laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah malaa'ikaa kanneen hundattuu amanuun barbaachisaadha malaa'ikaatti amanuun faayidaan inni qabu maali yoo jettan tokkoffaan guddina rabbii kennaa beekuudha dandeettii rabbii kennaa fi mootummaa rabbii kennaa beekuu keessaa arganna maali jennaan malaa'ikaa hagana gagahu kana rabbii kennatu uumaan guddachuun uumamaan guddachuun guddina uumaatti gartanii qajeelcha jechuu uumamaan guddachuun guddina gartanii uumaatti qajeelcha faayidaa kan arganna lamuu wanni irraa argannu maa inni rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala bani aadam kana tola itti oole wayta gartanii malaa'ikaa itti wakkale nama isaan tiisu ka dalagaa isaanii katabu ka hojii isaanii toohatu itti godhee wayta jedhu rabbiin kenna ilma namaa kana lafatti hin ganne jechuu rabbii kenna gartanii galatoonfachuu qabna kanaafillee sadaffaa malaa'ikaa jaalachuu qabna jechuu maaliin jennaan ibaadaa rabbii kennaa gabbaranii rabbiin gabbararre namni gariin bari nama israafiil hin jibbu jira mikaa'il hin jaalate israafiil hin jibba nasaaraanu akkasii mima inni gartee karoobaa kanan jaalatanii gariin mikaa'il hin jibba gariin israafiil hin jibba gariin ammoo tinuu jibriil hin jibba maali jennaan ka marga nuu baasuu fi ka gartanii rooba nuu roobsisu kana hin jaalannaa ka balaa nutti buusu kana hin jibbina jedhan jibriiltu gartee dachii kutaanii bari yoo isin diddee abaafteetin hin jette ergamtoota rabbi yoo isin didde dhukkee irraa kaasa jibriil rabbiin kenna itti ergee ka akkanaa kana jechuu ummanni gariin bara malaa'ikaan kuni ajsaaman qabanii jedha homa wahiiti akkanumaan ka rabbiin kenna kaahee olumaa gaddeemtu qilleensa wahiiti jedhan sunniin kitaaba rabbii warra kijibsiise warra sirrii hin jirre jechuu baarakallahu fiikum amma asirratti malaa'ikaatti amanuu waa hagam of keessaa qaba jenne malaa'ikaatti amanuu wanni of keessaa qabu waa afur jenne tokko jiraachuma isaaniittu amanuu lama maqaa isaanii kabeenatti amanuu dhugaa jennee jibriil israafiil kanneen ka fakkaatu ka rabbi nutti hime sadaffaan sifaata isaaniitti amanuu jibriil fakkeenyaaf koola 600 qaba rabbitu iyyuu gartanii rasuula rabbitti nuu hime rabbitu uumee kenneef afraffaan hujii isaan hojjetan akka gariin tasbiiha godhu gariin rukuu'a godhu gariin hujii rabbiin kenna itti maddabe kanneenitti amanu gariin dalagaa addaa faa qaban fakkeenyaaf akka wahii irratti amanamuu jibriil wahiidhaan ka dhufu akka israafil faa hujii isaaniitti amanuudha jechuudha baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran وكتبه جده وكتبه كتاب ربي تلي أمنه كتاب ربي تكمل أمنت كتاب جتون كتبه جمع كتاباتي وان بريفمي كربين كنا بوسي إرقمتو ترتي أكل من ما إتين أجيلو فرحمة قرتنين ماتي كربي بوسي أكا إسان دنيا في آخرات اللي ملكي أرقتنين كتابة كانت أمنه كتابة أمنه اللين أكما كريف سن وعفر كيس ساقبا وعفر وف كيس ساقبا كتابة أمنه تقفى مالي وجدتن كتاب نبوتتني حق ما ربي كين نبي رابوت جنة أمنوا حق ما ربي كين نبي رابوت جنة أمنوا صدفان مقوت كتاب بني كرب نتهمه فكين أكا توراتي أكا إنجيلي أكا زبوري أكا قرتني كنينيت أمنوا كرب مقان نتهمين اللي إجمالا وليقالا كرب نتهمين تجرا سنين اللي اتأمنوا دا جزاكم الله خيرا صدفان وان إسان كيست في أدو ربي إسان كيست بدي اتأمنوا دا بقومسوا فكين يفك أدو قرآنا كتاب دراني كيسا بقى هنجي جيرمي كقرآن نتهمها
kan shaaramin jechuu ka tabdiilin godhamin kanniinitti amanuu kana afraffaan ahkaama isaa kan shaaramin itti dalagu ahkaama isaa kan shaaramin itti dalayne waan isa keessa jiru hundattuu hojjechuudha kan shaaraminitti erga afran kana qabaate faayidaan kitaabatti amanuun qabdu hoo maali yoo jettan kitaabatti amanuun faayidaa maal qabdi yoo jettan tokkoffaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala gabroota isaa badheetti hin ganne tola itti oole yoo maal godhu yoo jettan kitaaba akka isaan ittiin qajeelan isaanii buuse ammallee faayidaan nuti kitaabatti amanuu irraa qabnu hikmaa rabbiin kenna ilmii fi beekumsaa fi hikmaa rabbii kenna ka tuutamaraafu waan isiin maltu shari'aa godheef zamana nabi Muusaa illee zamana nabi Iisaa illee zamana nabi Muhammad illee martu tuutti hundinuuyyuu akkuma isiin malte rabbiin kenna shari'aa isaanii buuse لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا جنة بؤان قرتني كان جت ولن كتابة أمنوا الرعار جنو إرجع قرتني كتابة أمانني ورسوله جد رسول توت ربي تلي أمنوا رسول جتون إرجم توت جتورا رسولا تقتي رسول جتون استيتي نما ربي شريعة هارا وإتي وحي قدين نما تجيس جديني نما تجيس جديني إساء جين رسول جدًا أول إرجما رسولا نوحي دمت إساني نبي محمد جتو أول إرجما نبي الله نوحي دمت إساني نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دوب إرجماتي أمنوا جنة من تقاو ودو إرجمان إتن إرجمين تقول لا باتين جرتو إرجمتون إتن المناماتي رب ما في ألوهي ما اللي كيسا إنك بنجتو وان المنامات إسان تويتي فكين يفق إبامو أكا نياتا رباتي تهجمو أكا هرو كنون دنويو إرى أرجما ergamtootatti amanuullee waa afur of keessaa qaba ergamtootatti amanuullee waa afur of keessaa qaba tokkoffaan ergamummaan isaanii kuni haqa rabbumarraa ergamee rabbumarraa taatee jennee amanu namni ergamaa tokkotti risaalaa isaatti kafare akkuma waan marattuu kafareeti jechuudha akkuma waan marattuu kafareeti lammaffaan maqoota isaanii ka rabbiin nutti hime ka ergamtoota haqa jennee itti amanu fakkeenyaaf Muhammadiin Ibraahiimiin Muusaa Iisaa Nuuhiin kanneen ka rabbi nutti hime maqaa isaanii itti amanuudha dhugaa hin jiran jennee amma maqaan dubbanne shanan kuni ulul azmi bara maqaa warra ulul azmi jedhanii rabbiin kenna bakka lamatti dubbate quraana keessatti suuratul ahzaabii fi suuraa shuuraa keessatti bakka lamatti dubbate jechuu ka maqaa isaa hin beeyne hoo walumaa galatti itti amanna jechuu maaliif jennaan walaqad arsalnaa rusulan min qablika faminhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka jedhe rabbitu gariin kasitti himnetu jira gariin kasitti hin himintuyyuu jira jedhe rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aala afraffaan oduu isaanirraa dhufte tasa'iya taatee nu geette itti amanu eenyu sadaffaan afraffaan ammoo shari'aa nama rabbiin kenna nutti ergeenitti keessaa amanu khaatama nabiyyoota dhuma nabiyyoota ka ta'e nabi Muhammadin shari'aa isaaniitti amanuudha nama maratti ergaman nabi Muhammad jennee itti amanuudha ergamaa rabbiitti amanuun bu'aa maal qabaa yoo kanaan jettan taate faayidaa gurguddaa qaba faayidaawwan san keessaa rahmata rabbiin kenna nuu godhe akkatti rabbi lafatti nun gatin nuuf yaaddahee ergamaa ofii nutti ergate
akka nuti hamtuu irraa gartee gara khayriitti qajeelluuf akkuma sanan mallee rabbi keenya faarfachuu ni'maa gartanii gurguddoo rabbi nu oole tanarratti ergamtoota rabbi sanillee jaalachuu isaan guddisuu isaan irratti faaruu dhangalaasuu waan isaan gartanii rasulummaa isaanii tiwal madaalu ibaada rabbi dalagatarree ergamummaa rabbi kennaa nutti geessarree tola nu yaadanii nasihaa nu godharree ibidda jahannamirraa nu bitarree ergamtoonni rabbi kana hundaa'u bu'aa gartanii ergamtootaati rabbiin kenna warra isaan hordofee guyyaa qiyaamaa wallee waliin ka'u nu haa taasisu. kanaaf rabbiin kenna tolli isaa jabaadhaa tola ofii nutti haa oolu. amma waan jedhe kanneen irra isinii deebi'a doo guyyaa akhiraatti amanuun maal of keessaa qabaa fi hiikkaa isaatti hin seenne malaayikaa rabbiitti amanuun waa meeqa of keessaa qaba jenne na waliin deema amma baarakallahu fiikum malaayikaa rabbiitti amanuun waa meeqa of keessaa qaba waa afur tokkoffaa argamuu isaaniitti amanuu lammaffaa maqaa isaanii ka rabbi nutti himetti amanuu sadaffaa bifa isaanii ka rabbi nutti himetti amanuu fakkeenyaaf jibriil koola 600 qabafaa jedhamee afraffaa hujii isaaniitti amanuu fakkeenyaaf ka tasbiiha godhuutti rabbi eemarefaa jira ka dalagaa namaatiisi jedhee rabbi amane itti wakkale jira ka roobatti wakkale jira ka du'atti wakkale jira ka ibidda eegi jedheentu jira ka gartanii dalagaa bani aadam barreessi jedheentu jira ka gartee yoo namni du'e qabriitti gaafadhaa jedheeni itti wakkaletu jira dalagaa isaaniitti amanu afran kan of keessaa qaba. tole waa rusultootatti amanuu noo ennu waa kutubii jechuu kiyya waa kutubii kitaabatti amanuulleen waa afur of keessaa qaba. tokkoffaa rabbi irraa bu'e jennee itti amanuu lammaffaa maqoota kitaaba nutti himamee akka quraanaa akka injiila akka zabuur akka furqaan itti amanuu sadaffaa oduu isaan keessa jirtu itti amanuu akka oduu quraanaa faa oduu kitaaba duraanii ka garteen jijjiiraminii faa afraffaa waan isa keessa jiru kan shaaramanitti dalaguu kan of keessaa qaba. rusulatti amanuun hoo maal of keessaa qaba yoo jettan ergamtootatti amanuulleen akkuma san waa afur of keessaa qaba. tokkoffaa ergamummaa isaanii dhugaa rabbitu isaan erge jennee amanuu odoo ittiin kafarre lammaffaa maqoota isaanii ka rabbi nutti himetti amanuu muhammad ibraahim muusaa ciisaa nuuh jedhee rabbi qattee ka nutti himetti amanuu sadaffaa oduu isaanii ka rabbi nutti hime akkana tahe jedhee ka rabbi nutti hime itti amanuu afraffaan shari'aa nama nutti ergameetti dalaguu itti amanu dalagaa shari'aa nama nutti dhufeetti dalaguudha jechuun sunni nabiyyallaahi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. waa afuriin geessine rabbitti amanuu waa meeqa of keessaa qaba afur malaayikaatti amanuu waa meeqa of keessaa qaba afur kitaabatti amanuu waa meeqa of keessaa qaba afur rasulatti amanuu waa meeqa of keessaa qaba afur oo jedheen afuriinuu geessite akkam godhu edda jetta himeree maa waan godhu kanuma himuu qofa himuu malee maaltu narra jirama afuriinuu geesse akkam godhu edda jedha afur waa afur isinii hime afuriin waa afur isinii hime afuriin waa afur isinii hime afuriin lamatu naa hafe lamaan haftisan insha allahu ta'aalaa guyyaa gartanii boruu itti isinii deebi'uu yaala yoo rabbi gartee nama san na godhe rabbi nallee jiraachisee achiin na haa eegu isinillee tursiisee achiin isin haa eegu warra gartee walirraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. amma mee malaayikaatti amanuu waa meeqa of keessaa qaba jenne malaayikaatti amanuu waa meeqa of keessaa qaba jenne jazakumullahu khairan waa afurii hayyee waa afur jettanii qophaahaa insha Allah darsii teenna taarraa asumatti dhaabna darsii boruutiin naga walitti deebinutti nagayatti oolaa isinin jedha
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوغرتي غافي قباتن نغافتا